Kementeri Ketenat Penroisor ke Kong Amparin Lingdo, Kelapan Syai baka Mekhalia Urban Development Authority muda, Kamdon jing temu ban peniar ke jeli jongka Syabar ke municipal. Habe kran berkilat patai kubor ke Kong Amparin kalaong baka muda, kanam syim khajana nak benta mensyinaying Syabar ke municipal, hendrai kan syim tang ke bay ai jing bet bantai ying ne ke building permission. Halor ke jing keno ke KHDC, baka muda kala tamput wat iki jeli terikam jongka, nakaliang kementeri kalaong baki dan laipu artili kisnong ki bahab hapo ke kreator silong kin habek hapo ke building bylaws jongka sarkar jela. Lem dan menuru baong bakilong hapo ke municipal. Tambakaan ko. Tangkaan ha ke building bylaw ko. Balada pidon ha ke jaka ke bakapsol. Hamnyaw yapi kum kinong syong ha kapsol. Kapsol kidon laki jongpat ki kendon ban pet ya ka safety. Wei bapilong kapsol kamot labon giyeng. Giyeng lakha ibe hajan. Pin hapet ya ka jingya tikena jong ko umbam umdi. Hapet ya ka jingya tikena jong ki post electric. Lada ki yeng ki kha than. Lada hawon ralat cikitu ki yeng. Na ingin your right of way. Pimju yo sngau baki don kijing ya kaja ki shirkai halo ke right of way na kamta kinala ke right of way na kamta ki boarding ke right of way na kamta ki pipe takadaw ki ong badai bandon ka futuristic approach lani kata ka jingpek jengai balada ki jaka kin sakala longsor ba bangi pek ngor lupa mentah Namar lasai lada kimdon surok su ban poi sa kiyeng kisam kijongki ka sarkar kan sa syakno yang den ribon sin tang kalimti ban ya surok rom dan su namar lasai na kha pala dikiyeng